Pozdrav Marko, mi danas vam pokazati kako baciti teksturu u Minecraft. Upalite teksturu koju hoćete da skinete, uđete u nju i ovako će vam biti, stisnite download. Kad stisnete download, sad sam da ugasim ovo, to mi uvijek otvara, nama neće, moj kompjuter je glup. Da, ovako će vam izaći, stisnite save file, to štikujete. Ok, i evo vidite, treba mi inače se skine gore. I trebate šta je ovo, ne znam. Upalite vaš Minecraft. Meni je ovo neka tekstura već bila upaljena. Ja sam sad nju ugasio. Sad čekamo da se skine tekstura. Neće stavim pauze. Ajde. I onake stvari što sam ja sad uradio. I tekstura se skinula, vidite kada se skine. Evo sad ovako odličite u plavo, tu će vidjeti tekstura, vidite koju ste skinuli. Uđite ekran, to je ta tekstura. Moje slobodno da ugasite. Uđite, vidite options, resource pack, open resource pack folder. Da začekate, evo upali vam se folder, vi nećete imati ništa osim neke teksture. Uzmite ovu teksturu što ste skinuli i provučite ovako. I sad ovo možete zatvoriti. Down. Samo da zakući. Ajde. Evo se, opet down. Options. Resource pack. Kao što vidite, ta tekstura je tu. Down. I tako je upalite, samo stisnite. Sad down, evo upala se ta tekstura. I to je bilo to što će u epizode. Pause.